سورة الشعراء آية كما أنبكنا تنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tenen suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shaharu shawwal minye hijriya kalo tanna bi suye omuganai miladi nasarau kajate ba fulani mugani nani san kalo nani na bi suye omugani konontonai. ambe dawda bugu masjid rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa innahu lafi juburil awwalin. ala masamin kurotalendo abake kaka qur'ana ka tanu kuma inda minana depuis kunu deresu banna yoromi ni ala ko innahu latanjilu min rabbil alamin. kana bi min kala nanka ala bake kaka qur'ana tamu kaka dafalira ni yoro labbi min kala na wa innahu lafi juburil awwalin. ala ko qur'ana kitabu folo munun temena qur'ana ka kibariya bu kono. yaqulu ta'ala wa inna dhikra hadha alquran wa tanwihi bihi la mawjudun fi kutub alawwalin. kunnin qur'ana ani ka kofo aka kofo ko abe kitabu folo kono. المنصورة عن أنبيائهم الذين بصروا به في قديم الدهر وحديثه. كما مني أبورا وكان نبي موفي نو كم غني سونجا كو كبراني قرانية وكا وقتهم قالوا ولا من تمنا أنو كا وقتهم قرولا كما أخرج الله عليهم الميثاق بذلك كمن علي الله من ويه أوكا حتى قام آخرهم كاتبا في ملائه بالبشارة بأحمد. فوق بني سلانكو كتشيد اللبا أجورا ككتبك لك جماعة كوني سونجيا كو كبارياني أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عيسى تمامي عيسى كو مريم الدنكي أكو بني سلانكو ne alaka ciden de kana auma musaddiqa lima bayna yadayya min at-taurat tawrata min temenanye mbachi nyatiya kasabati wa mubassira bi rasuli mbau kibariani fana kani sonja kwa kibarani cidenye
yati min ba'di ismuhu ahmadu o ciden bena ne ko fera to de ko ahmadu minya an ka ciden la faynya wa juburu ha huna hiya al-kutubu jamu juburati juburu kore munya ya kitabu rebelo kajalika jaburu huwa kitabu dauda jabura fana be waye dauda ka kitabu men ko juburo ye kitabu farallende nyugonka abe ko min ala ko wa kullu shay faluhu fi juburi ala ko ye fengo fenke abebe kitabu kono aya sabelembe kitabu kono ay maktuba lim fi suhufil malaika asadulem bu kam malikau ka gafew kono wala ya wa innahu la fi juburil awwalina lanyine munye qur'ana ka kibariya kitabu fulo munun temena no jiginan nabi nyumaw ka ban sarankaw kan nabi nyumaw ka qur'ana ka kibariya bu be kono qur'ana ko imbe ba ko aba abbe kono be qur'ana ka kofo ni nyaira konnin qur'ana ye fenye min titri kabo kitabu min kabo kosobe awlam yakunu lahum ayata ala ko yala ta man semake makka kafiru yawa anya lamahu ulama bani israila ni bani israila kaw ka doni ke bawo yennin qur'ana do o kanka wasaka ke sereye ni qur'ana gan kaw kanka jate minanu oye ka sere ke ni oye ka da qur'ana la ay awalaysa yakfihu min athahidi sadiq ala jalika yala timaka kafiru bo sereyewa yala timaka kafiru bo qur'ana cinya tigiyala wa أن علماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها يا لمن مكان كوسا تنيا ترياليه يا لمن مكان كوسا سيريه كوكراني تنيا ديوا نبني سلانكو كدوني كباو نو يقرانا كبار يسرو كتابو كنو ويا كلو كتابو كنو أيبون كسر لما بنا من فرقو والمراد أدود منهم la nyini na ko ban salankaw ka doni ke bagaw mo telele wunde parce que ban salankaw fule manton site manton minyanya geleya taka ala segere ka ala ka kitabu segere ka cido segere ka ban salankaw bo jama kulute min be ala dogoya ka ala ka kitabu dogoya kan nabi maw dogoya ka ban salankaw bo ni ala ko ulama banu israila bun kasir ko la nyine yu kam ko tilele unde de mu bette de sino yahudiya u yere anya fo chogo me ala yere ya fo ka perpelati ke qur'ana kono akom mo min be mu'mini jugu ya kateme jiya mo be ka ko yahudiya de o yara ka qur'ana ko de wala tajidanna asadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku akoy be mo mi suro jiya kono na be mu'mini ko kateme be ka ki dugu ya ki ko duskun kono kateme jiya mo be ka akoye yahudiya de ani mushriku donc bal saran kaw don ke baga nyumum de kodo awa ala ko qur'ana kono fana kata yahudiya wala ani jiya kafiri be o kabila mu'mini be hakilila كافرت تولي أبدا كسلامة جويا كيكله ولا يجالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا على كل يهودا النصارى كافر تولي أبدا وتاكا كللي دابل أبدا فمو سيرا كأو سجي كبواك دينا لوغتين مغني يهودا تسكب أبدا سلامان النصارى تسكب أبدا وتاكا كللي دابل أبدا فنا فمو سيرا كوسجي كابوكا دينا لا وقتي ميدو بيسك اللافيا نو سيرا كوكي مي وبيسه ولا على موسى دوما على موسى دوما ولا ودي اتاكو بني سلنكاو كم وتللو الذين يعترفون بما في ايديهم من صفه محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وامته اكو يهودو كم وتللو منو ni ulu yere sonnen bama ma ciden kam man kutum mungo bolo usonnen be ciden kam man kutuma usonnen be ciden ka ciden ma usonnen be ciden kam man tuma
bani saranka kam mo telele munun fule no be nin chogo ndemla usonna mamuru kam man kutum min buka kitabu kono sonnama usonna mamuru ka cida nyama usonna mamuru kam man ton kam man to yama ulu de be qur'ana cinyado kama akhbara bi jalika man amana minhum kumni ala yanke barani oye mogo munu liman yara bani saranka wala ka abdullah ibn salam wa salaman al-farashi amman adrakahum minhum wa man sakalahum comme abdallah ibn salam nu ñogonaw ani sulaiman farasu na ñogonaw ulu ewa ye sharia keni qur'ana ka ci tiya yira ala kambe wulu de made wa qala ta'ala ala qul ladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya akum munum be ewa ciden ewa kalambalu mumu kitabu madele ka jigo ka wulu ka cide munum be tugulu ko ban salanka munum be tugu ko o ko fe tumami ala yin fo mana ala ya yira qur'ana be kitabu furon nununa ala ya yira fana ko awasara makan kauma tamanse kayiraula ko qur'ana ya cinya de bani salanka ka doni ke baga tilele munun be no ulu ye qur'ana ka ko fo nu sonna qur'ana koma kayira ko qur'ana ya cinya de o wasara tamanse ni cinya tigali ni sere ya min ba yira makka kafiru ko qur'ana ya ala de tay cinya de don galonte ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ثم قال تعالى مخبر عن شدة كفر قريش وإنادهم لهذا القرآن وكفي على يافم مسامين كورتالندو نابان كباريا Urashigan kan uka kafiriya gele anu ka kanna gele yare katannin qur'anama Allah bo fana fonye ko nin qur'ana tun jigina muhodeka minte arabu kam mi ata arabu kam fo na ya karam makkan kafiru ye kalanchogola mi ni amanka ka kala ola ube na ya fu ya fo chogomi fo chogo min ne anana chogo mi ama ko chogola utuntelli mananai abdurrahman sari de ba fo nin chogola ni qur'ana tun jigina mo ka munte arabu kamme anyema na ya kala quraish gan kauka ka kalan chogo min ne ate mana dafalente na bolo utunte so sadi bana tinin chogola ne bun kasiri be mun fo ale ko annahu law najala ala rajul min al-a'zami konni qur'ana tun jigina cedo de kam munte arabu kamme mimman la yadri min al-arabiyyatan kalimatan mu'mi kalima kale atado arabu kanna na yasru qur'ana jigina onyuguna umugo sugu dode ka wa unjila alayhi hadha al-kitabu bi bayanihi wa fasahatihi ni alay nin qur'ana jigi atigeka qur'ana ni aka bangali ani aka faran fansili ni alatun ya jigi cede kam minte har kelima kele na te suka fo arabu kanna me qur'ana jigina aka aye qur'ana fo uye arabu kanna na aka bangale na aka jeyali la yu'minu bihi utuntelli mananaye kanna gele yamun bula ولهذا قال أكون نندكو سالكو لو نجلناه على بار الآدمين أكون ننكرنا تنجينا مغدو ديكا منون تي عربو كاندو وتي عربو كانفو فخراه عليهم ni min te arabu kando ne qur'ana jigina ka ye qur'ana kala uka arabu kanna ma kanu bihi mu'minina utun telimna no qur'ana teliman ko ka kafiriya ka gele chogomi anu kanna gele do kanna gele do uye chogomi kata qur'ana ma utun teliman yanai kama akhbara anhum fi al-ayati al-ukhra comme ni ala yanki bara kabuma aya wala lako law fatahna alayhim baban min as-samai ala ko ni ala tunye dado dayele makka kafiru ye na tunye sankaba do dayele wuye fajallu fihi yarijun nu mire do na oda kono kayele kata ala fe kota cinyaye kana har no tunkera ni makka mushriku tunyo ke no tunkera makka mushriku ye la halu inna ma sukirat abusaruna utumba fode nuna na an nyaw sirilen tundo da ma foye ni te bambanta dai
fodiyato shagal bani bafo ako ewa cinyanyinina ako delila kelen babo me bambanti la yaki fihi alfu dalil bambanti delila bakele ta wasa mugo banne delila bakele ta wasa ko ako minye jahili ako ambe ela dunia cinyanyinina delila kelen babo bambanti delila bakele ta bo mugo min te cinyanyinina ye sirati ambulo kata ema bambanti te so de Allah fule ko de fo makka kafir har ni ala tunye sankaba da do yele yenu yele da ka dona ka yele kata sanfe kata kaba ko ni cinya be yenu jigina ubafa an nyaw sirlen tunda mafoye bal nahnu qaumun masuhuruna ubafu ay anda balilendo tundo femunu anyu ya anda balila de fendo ni kera nye koro chogo do la kasura to chogo la utumbo de fo wa qala la kwa yawre kono law annana nazzalna ilayhim almalaikata ala kunni ala tunye malika de jigi makka kafiruka wa kallamahum almauta nusutum kununa ka kumufe aw ko ako muhammadu min fulani ye donc ala ka cido ay limana nayde wa hasarna alayhim kull sayyi qubula fimo fembe damfen da fembe ne ya abe chuma ka be wulu ka be wuli ka sube wuli kana uma unu dora fasan fashi ubeye ewa muhammadu ka ciya tigani qur'ana ciya tigiyafo ma kanu liyuminu illa yasallah makan ka ubetun tisaka makan ka limaniya fonni ala yere jenana ka limaniya wa qala ta'ala ko ayawre ko innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna akum muhammadu itigi alaka kuma sebera mu'min ko karasawa abenya namaya kafiriya da kasaka kafira de la abenya namaya ka kunangoya de kasaka kunangoya de la ala yo sebe mugo ka o tigite limaniya de walau jatuhum kullu ayat nini tamanse nano tigima ateso hatta yarawli azab alima fonu yalla jabadimna yunyana wakati o wakati fana kallimuna tunafa wala ni hada madenya qur'ana kala duribe lafiya parce que qur'ana fule ka ko munun fo sisa ciiden ni mugo munun benna hari binni mugo min ko be wolele ke kata ciiden ka wolele ma o mugo sugu berjian kono kana ta qur'ana aya made ni na be nyuguna kana da qur'ana aya made ni ye qur'ana be jigi atigi ye ka ciiden ka hadisa be fo atigi ye ni alama mugo min kandade anin nasaraw ye mugo munun kunkulo sendo ka ko asanu dimagahum kumi bunu seminu ba fo togmo ye munun ka kunkulo sendo ko ka dusu kunko ko kan nyaga turwa kono ni na ni qur'ana jinya qur'ana aya be wotu wuteso de tinyama de wuteso qur'ana made ibu tugu yede ko to yede ala yere de ye kunango ya sabe uluka foni ala yere ukanda wakati mi no kana e toro fana ka fonne de sera karasala ne delila delera amaso ntama ay o kani kabako ala fule ka foya akunni ale ya sabe mu'min ka ko abe saka kunango ya kade nini tamanse nana oma hotel limaniya fona yella jaba dimine ya nyala wakati mi o fana kalli limaniya tanafa komi firawuna nunun takira chokomi كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك ايو من فلن ني چيدن galonti yali min fulen ni كذلك makka kafiru ya ciden galonti ya chokomi de ciden galonti yali min fulen ni salaknahu fi qulubil mujrimina ciden galonti yali ni ala ya do tinyali kala beddu sukun kono ni jogodela yaqulu ta'ala kadhalika salakna takjiba ala ko jogo kelendela ka cidun galon tigaya wal kufru ani kafiriya wal juhuda ani bewa kiba chinyama wal inada ani kanna gelaya o donna makka kafiru dusukunna chogomide ay adkhalnahu fi qulubil mujrimina aywa mugo yetinyali kalaye ne nin ko sugu bila beddu sukun kono nin chogodela ayen ni mesa bambantin munun banka wakati law ma sunyade makka kafiru ka kalande wonde do
alako ki don galon tigiyali kafiriya ki baciyama kan na geleya ni ala ya don makka kafiru dusukun kono cogo me de o doronte de ciyali kela benne ala yen ko sugu bila ciyali kela be dusukun kono nin cogo de la abdurrahman sadi ko ako abe ko min nibe gari sori muselin nun kono cogo me awa ala yen ko sugu fana bila bambanti benne ciyali kela be dusukun kono ni o cogo kelendel لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العليم لا يؤمنون به أي بالحق تنيالي كلا وتلي مناني تنيالي أبدا حتى يروا العذاب العليم فنو يلا جاب دمنين يؤنيانا وقتمي أي عذاب الله بغتة فني ألك جنغ كتا تونوك وقتمي ده كاسرو أولو يري حقي تالا وميري تالا ده ni janga kata tunu ka wakati mi de wohum la yashuruna kasruta kalama o wakati de ubelli man wakati fana kalli man yate fenna fawma fa fayatihum baqtata wohum la yashuruna odete fayatihum baqtata hatta yarawla azab al-alim fayatihum baqtata janga kata buna cunkan na kasaruta wa hum la yashuruna kasaruta kalama utelli mani abada funi uye janga kata ye unyana ni janga kata imbena uka wakati mi kasuru masomala فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون جنگا كتانا چونكا انانا چونكا كأوكا كسروتا كلمة فيقولوا انافو هل نحن منذرون يالا ألب مكوننك ونيوا أنك سكالي من إنان نفو أي يتمنعون حين يشاهدون العجابة وبانتا وقت من نو يلا جابا يوسير يلا لا جابا وقت مو ويلا جابا وقت مي وبانتا الله انذروا خليلا هر على قولهم ما كنونك ولو يدوني ليعملوا في جامع بتات الله يكغلون فلا فرؤ كباركني على كبتوي كما قال الله تعالى كمني على كوايا وركون وانذر الناس يوم ياتهم العذاب علىكم مغبغ بغد دم من الله جابا بنوم الى قوله كتا على كما لبا ما لكم من جوالي ومن بسورة إبراهيم أكون أفبعذابنا يستعجلون منكسرك فكل ظالم وفاجر وكافر منكسرك تونيالي كلا بي فاجر بي كافر بي إذا شاهد عقوبته ندما شديدا na yella jabaye aben nimisa la nimisa min ka gele ko sobe haja firaun ako firauna fuleke lamma da alayhi alkalim biqawlihi rabbana innaka atayta firauna wa malahu zinatan wa amwala fil hayati dunya ila qawlihi qad ujibita da'watukuma lanyine munyetuma min musa ya firauna danga فأصرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن فأصرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى أرى العذاب الأليم ونكسر كتمامي أكون موسى ينين دنغالي منك فرعونك دنغالي فرعون سرو أكو ألك فرعون لانيني منيايا ينكونو أكو ألك فرعون دسكون سيري كو أكنا لمن يمن أبرا na fonna yalla jaba ya nyana wakati ni dangali nye firauna soro tumami jitoli na nalako hatta ija adrakahu alqarahu akofo tumami ni nye jitoli kato jila okuna firauna la wakati mi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimina ewa akonne liman yara ban siran kaw limanani alaminye limanana ye ne kera silamaye ala ko ala ana
وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين على قصيصة دي باللمن يمنا نيني ايني على صوصو يكيرا تشنالي كلاي سيسا دي بافو يكيرا مؤمنين على ما كان لمن يمنا أهلا كرا تورا جيلا وقال تعالى لك آية ورلا فلما أروا باسنا قالوا آمنا بالله وحده آية وركنا لك تمام يني على كلا جابايه أو أقل منني على كلمة ويه nunu fokunye munye bambanti be bunkasiri ko akutonyali kala tonyali kalibe fajiri be kafiri be na yalla jaba ye domi abelli maniya abel nimisan min ka gele bosobe abelli maniya mi ala ta kalli maniya mina yede أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون إنكار عليهم وتهديد لهم نيت ننكرياليه كافروا كان بغبغلي كتوما فإنهم كانوا يقولون للرسول تكجيبا واستبعادا وتنبا فو تشيدنye نوبه تشيدن غالون تكيا ani janga kata jigili uluka ubani keli janya ubafo chidema itina bi ajabillahi e alaka la jabanna tiamake nunu chideme nyogona dro yornin kelo benni umfai alaka la jabanna tike kama qala taala wasajilunaka bil azab kumi ala yawre kun alako ube korto ima koy kala jaba jigi uluka kata ayalla ba donc ala ko yastajiluna fa afa bi azabina yastajiluna ne alaka la jaba ne alaka janga kata abe korto de la akana korto law o ma so korto law nama sagi kata alama yala ala ya latige ko ka jigaw ka wakati minno wakati serafe jigaw ka o de korto ko e yala aw be korto ne alaka la ba abdurrahman sadi be ayin tafsiri afa bi azabina yastajiluna yala ne alaka la jabe korto o de jigini korowa yala fanga de dula nu be se ne alaka janga kata korowa ube ni ne alaka janga kata nanu ma be se ka yelema de wa nu be korto ka jiguka yala ni la jaban jiginuka fanga de bula nu be se la jaban korowa ube be se ka nyoni kabu yere kare nu be korto ala ni fula setuye utesa koro na nyan anana fana nyoni chokotala donc aw korto ko amani hakilima yawye awbe ala delila ka tobi da kana jiga ko awbe kortala munna aw nyana awbe sa koro dewa aw nyana la jaban te saka fenka wala dewa aw nyana ni la jaban na awbe se ka nyoni dewa o de ato be korta mawa afara'aita in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفريت إن متعناهم سنين على قوم كباريا يا نيني على يا أيوة نيني على يدامو دوما نيني لا دامو سانشاما ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وكفني لا جاب من الله تاويه انانوما ما غنى عنهم ما كانوا يمتعون ويدامو دامو كجانكو كدامو تفونيا فما نكباريا وبكورتو لا جاب منا ninne yu la damu jiya kono sanchama de yoku ye ube damu kono ninne ka alaka la jaba mbaka kal wallahi do nyoni la jaba minye na jugunu ka dongo do utumbe damu minna ote fuinya uma la jaba inkoro ay law aqarnahum wa anzarnahum wa amlayna lahum burhatan min ad-dahr ala kunni ala tunye makononi ken nununye jiya wakati dola wa hina min al-jamani ani wakati jan ninyo okunye wayinta la hari ni wakati janyanade summa jaahum amrullah okofeni alakan nyamarikan nanuma ayu shay yujidi anhum ma kanu fihi min an-na'im ubenne minna ubemunyawe hari ninne ye ewa si janduma
kama kono kuye ka wakati janke jiya kono damula nini ala ka lajaba nanuma o be damu min kono o be munya wuye o be nema min o be munya wuye ala ka lajaba la كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا آشية ضحاها سورة الناجيات كنو ala ko ninni ala kala jaba nanu mo tumbe nema nema la har nu ye wakati janni sancamande ka kono wire ba jate minade amma fuyi ke jiya kono ni wala da kelente wala ha o ka jiya sancama wakati be surunya unye korodo ni la jaba nana ya waddu ahaduhum ala ko udola kelemba kanu law yu'ammaru alf sanat ukasam bakele uko nyana maya وما هو بمجهزه من الإجابة أن يؤمر ألا كهر نمغم من يسام بكله ده كبلوني نعم يا الله وتسكي ما بالك الله جابمه نلا جابنا نما تشوكو تشوكو دونغ تسكي ما بالك الله جابمه وقال تعالى وما يغنى عنهم ماله إذا تردى سورة الليل كنو ألا كو أقوى كان نفرت فوي نعمة تمامنا حلقرا ولهذا قال تعالى نند كسالكو ما غنى عنهم ما كانوا يمتعون أكون إني على كلا جبنا نوما وتنبت دامو من قدامو انتسكا فينيا أمة كبولا كلا جبلا وفي الحديث صحيح أنا نحدث سهلين كنو يوتا بالكافر كيدين كو يوم القيامة دو وبينني كافرية فيقمص في النار قمصة وبي الله سو تاسما كنو la suli kele kan la sulsa tasuma kuno sinya kele kabo summa yuqalu lahu okufi malikaw ba fuama hal arita khayra qattu ubafu yala eye hera ya abadawa hal arita ni'ma qattu yala eye nema ya abadawa fa yaqulu kafirun bafu la wallahi ya rabbi abafu ayin inkal nani e alaye ntigi alankal nani ye nema delika nema ye madelika hera ye kafiri akajiyan nema besoro ala tiden nyinni hadisan nasina chogo dola akon mugo min nema soro jiala kallafiya soro jiala kateme jiya mugo beka na kera jahannaba denye nuna nana jahannaba ka sori ka lasu jahannaka sori jahannaba kuno sinya kele kabo nu ya nyininka karasa edella kan nema soro jiya ko edella ka herayo abekal wallahi madelika herayo madelika nema amatte men kare fa bara jahannaba to yede ako wayuta bi asaddin nasi buusa kana fi dunya awa ako benani mugo do fanaye mugo minye gele yasro ka fantanya ni gele yasro jiya kuno kateme beka mi akera janna denye fa yusbaqu fil jannati sabqata nuya alayfana lasu ka do arjanna kuno sinya kele kabo summa yuqalu lahu okofe bafu alayfana ma hal arayta buusa qattu وبافو يالا إد لك جليايا فيقول لا والله يا ربي أبافو أي والله إن كلنني انتجي علي ألا نمد لك تورا نمد لك جليايا أي ما كان شيئا كان ما كأن شيئا كان أبيكم فوي من نسر جيانكم ما تورا شوية دونك هذا ما دينكي يرس سروريات ابن سمين رحمه الله حديثات دولا ewa ni ciden ko sallallahu alaihi wasallam la mawdi sauta ahdukum min aljanna khayran min ad-dunya wa ma fiha ni hadisa ciden ko dola kele ibi kadaba ni be falide ka ube ni be sode ka ube be nyame de ka ibe kan nyame gosini busa minye ciden ko iko dairo hakke sura janna kono o kausa janna ka kunna fembe ni hadisa sarola bunu usimi ko misala metri kale akoy ka metri kale hakke surar janna kono o kausa jena ka konna fembe metri kale hakke mo ki jija dar janna soro chogo mi dede ci den kari sa de fuleni ni num mo min kera kafriye e ye jian nema soro katime jian mo beka ne kera kafriye kera jahannaba denye nu yu sori jahannaba kono ciya kale ki bo ki nyinenka iba foyima hera ya bara ibe kalani alaye koy ma hera ya bara mu'min fana ye geleya soro jiya kono kateme beka ne e kera janna denye nu yu sori janna kono shiya kele ki bo ke nyininka ibe kale ka foy ma tora ya bara
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما غنى عنهم ما كانوا يمتعون نيو توسيرهم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه وكفي على قوم مسامين كورتا لندو نابان كباريا أكتلين لك جونا أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإنذار إليهم والإنذار لهم ala baka tilenya fo kata ka danfeuma ko alema mantosi halaki fo aye ujura de tige ka boy bolo folo ani ka baga bagali kila folo jama kulu shite ni ala yu halaki fo aye ewa huja de duau ka folo ka ujura tige ka baw bolo ka baga baga de folo nin ko fula temenen ko fede huja joraw ka ma sadi أو بغبغرما بغبغلي منا على بوخلك وباشر رسول إليهم على من مغشي جمع كل شيء حلاتي فأبت تشيدن دي أوما وخيام الحجاج عليهم أبو حجاج جو كفلو ولهذا قال نند قصلكم وما أهلكنا من قرية إلا لها منجرون على قال ما دغ مغشي حلاتي fo bagalikela do de ba wiye folo abe bagalikela do de chiauma folo abe chide do de chiauma folo o kaw bagabaga folo dikira o bagabalina kauma hakili sige o kalana ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى o bagalikela ka bagabalina kauma hakili jigiye ne ama hakili jigi minasa a tora ka bambanta da ka kan nagele ko wala bi halati wama kunna zalimina ni alamma ken nimbe mo sitono nyala kitte to nyali kala de ala tem mo sitono ala te to nyali kala ala ye jamakulu temena dugumo temena ni ala yu halaki ala ma baguma koy aya wure kun ala ko ma kunna muaddimina hatta nabu asa rasula ako alimma ken nabe jamakulu si halaki fo be tirinde ciawma folo ni cide uncira umade ama ci kawme huja jorawka ama sagawko aw bagabagarama bagabagali mina wode la la baw halaki ama mo shi tonyo ki halaki وما تنزلت به الشياطين يقول تعالى مخبرا عن كتاب العزيز على بنك باريا كابوكا كتاب بيما الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب من galon te se kananye galon te na kofe tanzilu min hakimin hamidi aw nin qur'ana ajigina kabum masade fe masamin ni ko ewa ko donna de masamin tanwendo qur'ana jigina kabo de fe mo te se ka fe fara qur'ana ka mo te se ka fe bo qur'ana la ayi ala ya qur'ana tanga kam wa inna nahnu najalna dhikra wa inna lahu lahafizin ala ko ale ala de inna nahnu najalna dhikra ko ale ala de qur'ana jigi wa inna lahu lahafizin ale ala de be qur'ana furushi tawreta injila ala yulu kolosiri to tawreta tuguni injila tugubolo ya be nyakambi tawreta min jigina musa ka wo yere donente jiyan kuno sisa be nyakambira injila min jigina ewa isa ka wote jiyan kuno sisa injila nyakambile unde bubolo me qur'ana te nyakambi ite se ka faraka ite se ka bola me munu be qur'ana doya rejo soso la kata qur'ana bubolo ba doya ulure fendo mbali de naluma udewo kafir birun to ke ulubu yere kalama jiyan kolo munun te jiya kalamu bake kulu de saraya ko birani naluma barawla kitabu dobe qahtani de ya dila tumami yahudaw ye nyogonye bake puru be se ka silamiya cinya chukum awa ko nyogo ma ko ka fenda mado to qur'ana kono ka fenda mado jiya fenda mado to silama bulo jiya kono mo te se silama wala arabuka ka silamu utonya arabu kambe kala silamiya te sikatunu
ka kurana to abe kala silamiya tɛ se ka tunu kali kaba to silamaw bolo takana sagi be kata ma hiju na lumura mɔgɔ tɛ tɛ silamiya la ka ni sabatu bolo o ko sigile réunion na dɔ ko ni kurana a y'a sɔrɔ ni kurana taara a bɛ tabali ka dɔ y'a ta k'a fara jama min tun bɛ réunion ɲɛma a kasira o ko mun don a ko ne ɲana n bɛ hakilina ko de la mais ne ma a dɔn ko an bɛ naloma ko la quoi n'an ko ka kurana to silamaw bolo diina tɛ tiɲɛ e ye nin kurana min ta k'a fara e ye diɲɛ ka kurana bɛɛ fara a ko nin ye naloma baara de m'a dɔn an bɛ naloma baara la ɲana an bɛ hakilima ko de la ni e ye nin kurana fara e ye diɲɛ ka kurana bɛɛ fara ese ka kurana dɔgɔya e ma se ka kurana bɔ diɲɛ kɔnɔ ko n ye kurana nani dɔn n ye kurana lagosi dɔrɔn o de bɛ kurana ko bɔ diɲɛ kɔnɔ nalumaw de don to fɛn kalama dɔrɔn tubabuw y'u sara dɔrɔn u y'u bila u bɛ nalumaya baaraw la u bɛ wari minnu d'u ma dɔrɔn k'u yɛrɛ halaki maa minnu tile la Abdullahi Humaydi de b'o kisa fɔ nasara dɔ nana ma nasara ye a nana ka don Mamunu kan ka taa fɔ Mamunu ye nasara in ye kamalen dɔ fonnankɛ dɔ a bɛ se sɛbɛnni na kɛ teli sɛbɛnni la hakili ka ɲi kosɛbɛ a ko hakili ɲuman min bɛ e la ani bɛ se sɛbɛnni na cogo min ka teli sɛbɛnni na cogo min i tɛ don silamɛya kɔnɔ bɔ ne donna silamɛya kɔnɔ i bɛ silamɛya nafa a ko ne mako tɛ silamɛya la a taara san damadɔ a nana Mamunu ma ka seeri kuma fila fɔ ka don silamɛya la a y'a dɔn a ko e de ma wuli ne fɛ ni sa in na ne ko i ka don silamɛya ko mako tɛ silamɛya la ko kɛ a ko mun y'u don silamɛya la sisan donc a ko ne yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla de n ka teli sɛbɛnni la n bɛ se sɛbɛnni la ne bɔlen e fɛ yan n taara Tawureta n ye a sɛbɛn k'a kɛ nusuga 3 ye n ye a gafe 3 a sɛbɛn cogo n y'a ɲagami dɛ ni dɔ fara yɔrɔ dɔ kan ni dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la dɔ ne ɲɛfɛla bila kɔfɛ ka kɛfɛla lata ɲɛfɛ n y'o gafe 3 sɛbɛn ni n bolo ye Injila fana nasaraw ta n ye a fana sɛbɛn k'a kɛ 3 ye na dɔ fara yɔrɔ dɔ kan na dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la n'o dɔ ta ɲɛfɛla bila kɔfɛ na kɔfɛla lata ɲɛfɛ n y'o fana gafe 3 sɛbɛn Tawureta gafe 3 n'a taara Tawuretigiw fɛ u y'a bɛɛ san bolo Injila gafe 3 n'a taara Injilatigiw fɛ u y'a bɛɛ san bolo mais n ye kurana dɔɔni yɛlɛma ma se ka caman ma sama sɛbɛn o la dɛ mais n ye kurana papiyew dɔn papiye damadɔ dɔrɔn n'o sɛbɛn kurana la ka dɔ fara yɔrɔ dɔ kan ka dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la n'a taara kuranatigiw ma ayiwa n ko kurana 2 bɛ fɛɛrɛ u ko san'an ka san k'i ka kurana lajɛ fɔlɔ a ko y'a minɛ n na k'a kala a kalanen kɔfɛ u ye n ka kurana kɛ k'i n bugɔ n'a ye ko n ka bɔ o kɔrɔ a ko de la n y'a dɔn Injila ɲagambilen don a tangalen tɛ n y'a dɔn Tawureta ɲagambilen don mais n y'a dɔn kurana ɲagambilen tɛ a tangalen de don o de y'a to n donna silamɛya kɔnɔ Abdullahi Humaydi ko nin kɛra Mamuna a kɛra cɛ min ɲana a taara Maka a y'a baro fɔ a y'a sɔrɔ Yahaya bun Kasiri bɛ yen a y'a baro fɔ a ye Yahaya bun Kasiri ko a ko Ala y'o fɔ kurana kɔnɔ a ko Injila Ala y'a kɔrɔsigi to Injilatigiw de bolo Tawureta Ala y'a kɔrɔsigi to Tawuretigiw de bolo u y'u bɛɛ ɲagami mais Ala ma kurana kɔrɔsigi to danfɛn bolo inna nahnu wa inna de don inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a ko kurana tangali ma to mɔgɔ bolo o de y'a to mɔgɔ tɛ se kurana la Abdullahi Humaydi bɛ nin fɔ a ka kasɛti kɔnɔ mɔgɔ tɛ se nin kurana la dɛ u b'u yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn k'u yɛrɛ halaki minhu bada wa ilayhi yaudu kurana bɔra Ala de fɛ kana kurana bɛ segin ka taa Ala ma cogo la ni diɲɛ laban sera dɛ Ala b'a fɛ ka diɲɛ wuli Ala bɛ fiɲɛ sumalen dɔ de nati o bɛ mumini bɛɛ nin minɛ kafiri dɔrɔn de bɛ to dugukolo kan Ala bɛ diɲɛ wuli kafiru de kun quoi
ni mu'mini be bora dugukolo ka wakati mi mu'mini kelente dugukolo ka ala be mogo dobo habasa betali kaba gurja ka biriki kelembo kata fili baji kono qur'ana be sagi kata alama aye hakili sigi gu yere de halati nin qur'ana bora ala de fe nin qur'ana be to jian kono de fo do min ni mu'mini kelente jian kono qur'ana be sagi kata alama o kafiru nu tora jian kono ala be jian wulu kunkaye ala fule ko qur'ana de tanu ni yoro laya ni parce que maka kafiru ko ewa kiden ba fi ka qur'ana min fo ko shaytane de bake ka kuma nunu fo kiden ya doro ko abu fo ko shaytane de ya qur'ana injiga ka ko ala ka kumate ko shaytane de jigina ya kiden ka ko me ala ka kumate ala ba fe ko o de jabiya un ka shirku ala ba fe ko de foya ka fo qur'ana ko galonte se kananye galonte na ko fe tanjilu min hakimi hamid annahu najala bi uruhul amim ala ya yirana ko qur'ana ko jibrila danna ya made jignani qur'ana al muayyadu min allah jibrila minni ademelendo simbentelendo kabo ala fa ala ya deme ka simbentia wada talako wa ma tanazalati bihi shayatin ako shaytane wonun nin qur'ana majigide shaytane ma jigini nin qur'ana yede komi makka kafiru ba fo chomi ko shaytane de ya jigi ciden ka ba fo luye shaytane ma jigini nin qur'ana yede summa zakar annahu yamtanu alayhim jalika min salasati awjuh wa kufi alayan kibariya ko shaytane balilendo ka jigini nin qur'ana la halasaba shaytane la halasaba kama shaytane tisiga jigini nin qur'ana ala bin wulufani ay wakati korosi akana teme komi kunuta de وما ينبغي لهم وما يستطيعون hidaha ko sabala bake kayira ka ko sabab ko so setane tesika jiginin qur'ana folo وما ينبغي لهم amanka setane ka jiginin qur'ana amanka wiye amanka annahu ma yanbaghi lahum ay laysa huwa min buqyatihim wala min talabatihim qur'ana shaytane ka jigini qur'ana te shaytane ka jigi fenye ukalla nyin fente li anna min sajayahum al-fasadan wa idlal al-ibad parce que shaytane ukalla halay munye tinyali de do dugu koloka tinyali dugu koloka ani jon filili وهاجا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآن فنا من باكونو كمغو نيامراني نيوماي كمغو فتانيا كبو جوماما والنور عن النور وهدى عن الكندا وبرهان عظيم عن الدليل بو فبينه وبين الشياطين منافات عظيمة نيشي قرآن ewa findo be qur'ana ewa geni fembado de mana fembado de be mimba ira setane unin qur'ana te nyugo sirala una te nyugo sirala parce que setanu kala halaya tinyali de ani jom filili qur'ana fana mimba le kono kinya marani nyumai ki fatanya kabo jugumama noro ba kono kanda ba kono delila bawde ba kono qur'ana kala halani setanu kala halate nyugonta ni folo wori ato ala ko ma yambaghi lahum akuna te una manka shaytanu ni qur'ana jigni manka kele fulana o ma yastatiuna utesere shaytanu uteseka jigni qur'ana wala in baqa lahum lamastata'u dhalika harina yasru yu'mini ko akakuye wai in baga lahum harina atun kakuye ka jigina yede la man satawu ala zalika tuntase amma aman kanuye harina tun kakanu ka jigina utesa kuro qala allah ta'ala فسألكم مسامين كرتارين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا ريته خاشعا متصدعا من خشية الله ألكم من قرآن ني ألتم يجيك كلودك فرادك كويتم بفراي نيده
abesira alanye abechi kabonyona alanya siranya kama summa annahu la yimbi tagalahum wasatahu hamlahu wa tadiyatahu lama wasalu ila jalika sabana munye anko folo una manka hari nu kakanaye utesa koro utefula naiwa sabana munye bunun kasiri ko hari na ya suru na jigini kaka ubese kurana koro ubese kanati kurana be boyoro mutese kase utese kase hari nu mugo ko ai ukakanaye ko ubese ka kurana tade ubese ka kurana taka jiginaye abe yoro mi utese kase وقال النوم قالوا إنهم عن السمع لمعزولون سبنا إنهم شيطانون فلده عن السمع لمعزولون قرانا بميرومي ولو ما بونن دو يرولا قرانا بيرومي ولو ما بونن دو يرولا وتسكا شيء لأنهم بما جد عن استماع القرآن حال نزوله ni qur'ana hari qur'ana jigi wakatin ube shaytanu gere hari ni qur'ana be jigi wakatin shaytanu be ge ka boyede li anna samaa muliati harasan shadidan wa suhban fi muddati injali alquran ala rasulihi parce que qur'ana jigi wakati ni ala be jibrila cha kana qur'ana de cide ma wakati mi hari ni shaytanu munu yere la nyogon ka ku be ta sampe ube sampe la sura falendo gardi de la tangali kala de la anish wa dolo tasumalama wode bunye fala muqlasu ahadun min as-sayatin la istimai harf shaytan harfu kale shaytan tese ka soro kam kame qur'ana harfu kale wala mu yajri minhu li alla yastabih li amru harfu kale shaytan ta me qur'ana kono wala mu yajri minhu utasoro qur'ana kono munna ko kana nyagambi wa haja min rahmatillahi bi ibadihi ni alaka nema de kataka jomma wa hifijihi li sharaihi anin ni alaka tangali de kataka sariyama wa ta'idihi li kitabi wa li rasulihi anin ni alaka sembentiali de kataka kitabuna na kachide ni aye shetane tanga agana yo qur'ana tanga kabo shetane kam meni ma utame utese ka puti gardu de be sanfe nube setane ugge dolo tasuma lande de nubu fili setane ma pour qur'ana jing wakati ukama boy harfu kele ukana me qur'ana la nube ta ko nyambe ni sariya tangaliye ngwana na qur'ana kuna ko innahum an samu la majuluna akoya innahum an samu la majuluna ay kama qala ta'ala mughbira an lil jinni comme ni ala yere yanke bariya kabo jinnawma wanna lamasina sama jinnan ko aunye sankaba anye sankaba momo kallaje wa wajarina hamulata harasan sadida wa suhba aunya soro sankaba falendo tangali kala dela ani dolo tasumalama wa anna kunna naqudu minha maqaida lil sami au sani ciren kaci shigi yoro de tumba mbolo sampe nambe jojo shigi e wa yele nyogonka kata shigi ka sankaba kibariya ulame وسيجي يروتهم بامبلو سامبي ساني تشيدن كاتشي فوجدنا فمن يسمع آلنا مسيسا تشيدن تشيلن كوفي نمو من تارا سامبي سيسا كويبتا لملكي يجري له شهاب الرصدا يبي دولو تاسمالا دمي سرويا أبي أتسيجلن لو كيما كونوي يبي دولو تاسمالا ما دي سرونا بيما كونوي من أنا دروبا في ديما إلى قوله أم أراد به ربهم رصدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سورة الشعراء آية كما أنبوك نتاني وراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.